usa ka dakong hagit ang pagsunod sa mga pagtulunan ni Jesus. Niya ang unang hagit mao ang ingon siya, ayaw mo og alagad sa duha ka agalon, dili pwede ninyong alagaran ang Dios ug ang salapi. Kani permita ning makadungog nga maong ebanghelyo, pero ang gusto ni Kristo nga ato gining mahinumduman kay mao ni ang sekreto nga mudaghan ang atong higala nga makapahimuot sa Ginoo. Naman say naghigalaay aron makapahimuot sa demonyo. Nagipangutan ako nun ang imong tupad na kinsa may nahimuot ni moron, ang Ginoo o ang demonyo. Na nya kanus ang mahimuot ang Ginoo kun atong higugmaon ang atong isig katao, unya himuon nato silang higala pinaagi sa paggamit og kwarta. Kining mga kwarta, mga atong mga gasa, talento, gamiton tani sa pagtabang sa atong isig katao. Mao na diri sa atong unang pagbasa si San Pablo gasigig pasalamat sa mga tao nga nakatabang niya, nahimo niyang mga higala. Gani ang uban na priso pagyud kuyog niya. Ingon ana ang paghigalaay, ana bang mag-inunungay ba, dili mag-away, dili magsigi og binugnuay. Muna dinhi sa atong parokya naning kamot ang makahatag tag mga paambit sa mga grasyang atong nadawat, kini mga kolekta ato ning gipaambit sa nagkalain-laing mga tao. Apil na ning mga sasing boys nato nga mga buutan na kay karon. Dagko na ba kayong tao, tag-as naman ako. Ay lamog tan-aw silang picture kay mga buangon lang yapog naong, pero mga buutan na sila karon. Sa una mga buangon kayo ni karon na minus-minusa na mga sasing boys nato atong gipaambitan. So nanis mga hapit mo upat ka tuig, sige tagpaambit ani nila sa ato dinhi mga grasya. Nya karon sad nakat-on sa silag paambit ngan hinato sa ilasang pagpangalagad. Nindot kay tan-aw, no? Nya si Saint Martin of Tours sa iyang pagka-obispo o pagka-religious, iyang gitudluan ang mga pari nga maghiusa. Munang sige siya lakaw-lakaw sa lain-laing mga lugar aron iyang hiusahon katong na nag-away nga mga pari, iyang tagaan og tambag aron magkahiusa. Nga igsuon kasagaran gid natong awayan kana gyung mag-ilog nata sa atong kwarta or sa mga butang nga mapalit og kwarta. Nya ang makapahiusa pud nato kanang maghinatagay tag kwarta. Nga bitaw na panahos eleksyon magkahiusa silag butar kay matud pas istorya wa man sa ko kapruiba nga ako gyung naaktuhan hatagan og kwartas mga politicians. Nya kadtong nakadawat og kwarta mosunod to, mobutar to sa partido nga nagsigig hatag nilag kwarta. Nya dili lang unta na panahon sa dunatay magpapili ana eleksyon, kana gyud manghatag tag kwartas mga taong dili makabaos nato. Mao nay pinakanindot. Nya mo nay giingon ni Kristo diri sa atong ebanghelyo nga naingon siya, pagbaton kamog mga higala dinhi sa yuta pinaagi sa mga bahandi ninyo aron ini kahurot na niining inyong mga bahandi. Timan iyang word ha, ini kahurot. Sa ato pa ato gid ang ipanghatag ang ato mga bahandi hangtod mahurot. Nya duna moy puntos ditos langit. Matud pang Kristo aron ini kahurot na niini dawaton kamo didto sa walay katapusang puloy-anan. Nigilingay mong tupad ing nanakay kwarta diha karon ihurot naghugs kolekta. Ihurot nagpalit og slot. Ara dili kay magpunay pangayo ng hatag. Nabitay regular gini siya bisag asa ko mumisa ambot nganong makahibaw sad siya batan-on man ni siya
ligon paglawas. Muadto gina siya, muanhi dinis parokya, muadto asa ko magmisa. Gahapon na sad, dito na pod siya sa IC3. Nya, mag-smile dayon. Nya, mukalit dayong ingon, pader, na kay para pamliti diha, nata ko'y plitihanan, wala ko'y kwarta. Nako, pirmi magidini mong buhaton. Nako, lagsik magikaglawas dong. Kanus aka ka makaton og panghatag, no? Kanang di na unta ka magsigig pangayo para las imong kaugalingon. Og mangayo man ka, parihan na itong gibuhat, baligya tagslat para sa uban. Nako, pagkat og hatag dong, aron dili na ka magsigig pangayo sa imong kaugalingon. Mo na ingong Kristo. Nya, matod pastubag nato sa Salmo, daygon ko sa kahangturan ang imong ngalan o Ginoo. Pinaagi aning atong pagsigig panghatag ang mga tao mudaig sa Ginoo. Labi na gyud kun ato ning gihatag tungod kay nahigugma tas Ginoo, pinaagi sa atong isig ka tao. Muna kamong namalit og slots dinhi, aning atong sitiyo, kaning atong disap. Kami nga, ako, labi na gyud ko nga, inyong gitagaan ining maong pabor, makapasalamat yung kos Ginoo. Og nagampo ko kanunay, nakamuusab, makatagamtam sa mga kaning gitawag na tog abundance gikan sa Ginoo. Kanabang makaingon na gitang, bisan pag naay mga problema, bisan pag naay kalisdanan, makaingon ta, wala na akong hahanapin pa. Gikono, katapusang lingi sa imong tupad, na kono na siya, wala na kay gihanap-hanap. Orang imo bakang mata mo'y hanap na. Usahay hanap na kay tagmata, pero sige lang yapon tagpangita sa atong gikinahanglan, nalimot taghatag, unsay gikinahanglan sa uban. Ug ato nang buhaton, punon ta sa grasyas Ginoo, labi na gyud sa kabalaan sa kinabuhi. Manindog ta.